U okviru 24. kola ekipa 13 Kojevki još jednom je ovog proljeća razočarala domaće navijače na tribinama stadiona Gajevi. Ovog puta poraženi su od Krajine iz Banja Luke rezultatom 3:2. U prvih 45 minuta domaći fudbaleri se nisu mogli prepoznati. Gosti su stalno atakovali, a prvu ozbiljniju priliku imaju u 11. minutu. Poslije prodora Ognjena Jakovljevića sa desne strane i dodavanja niko nije bio u kaznenom prostoru domaćih da loptu pošalje u prazan gol. Gosti nadmoćnost krunišu u 24. minutu golom Strahinje Jakovljevića. Vodstvo su mogli da povise u 29. minutu, ali je to spriječio golman Zoran Čujić dobrom intervencijom. Domaći su tek prvu polupriliku imali u 33. minutu, koju je uspješno ukrotio golman gostiju Nikola Krčić, tako da je do kraja poluvremena ostala minimalnih 0:1. Na početku drugog poluvremena ekipa 13 Kojevki igra znatno bolje i poslije nekoliko prilika u 54. minutu, poslije prodora sa lijeve strane, Slaven Kovljan dodatnu loptu šutira sa 19 metara. Neko od gostujućih igrača mijenja smjer, tako da je lopta prevarila golmana Krčića za rezultatsko poravnanje. Radost domaćih navijača trajala je samo 14 minuta. Poslije dosta sporne situacije gdje su domaći navijači i fudbaleri signalizirali nedozvoljenu poziciju, Strahinja Janković svojim drugim golom u 68. minutu dovodi goste ponovo u vodstvo. Od 85. minuta domaći igraju sa igračem manje. Poslije intervencije i sudara sa gostujućim napadačem, golman Čujić je ostao bez svijesti i poslije ukazane pomoći morao je van igre. Domaći u 90. minutu sa igračem manje ipak dolaze do rezultatskog poravnanja golom Aleksandra Majdanca. Remi sa igračem manje nisu uspjeli da sačuvaju, jer u sudijskoj nadoknadi gosti golom Ognjena Ljuboje stižu do 3 boda. Da čestitam početku odmah ekipi Krajine, mislim da su itekako zasluženo pobjedili, jer mi kako smo igrali prvo vrijeme to je bilo, nismo uopšte zaslužili ništa iz ove utakmice. Dosta onako loše, mlitavo, energetski, katastrofa, nisam s tim bio zadovoljan uopšte. U drugom poluvremenu smo negdje malo i probudili i onda je, uspjeli smo naravno da se vratimo 2 puta, međutim eto negdje i kod tog iznenađenja onda pred kraj utakmice praviš neke šanse da dođeš da postigneš gol i onda ga primiš iz kontre, znači negdje kad je najgore, dakle u toj nekoj nadoknadi. Tako da, naravno, opet, jeste i to da smo igrali s igračem manje zadnjih koliko već, 12-13 minuta nadoknade plus 6-7, 12-13 minuta plus 6-7 nadoknade, ali sve u svemu mislim da smo mogli mnogo bolje i mnogo više izvući iz ove utakmice na kraju. Mislim da je bolji tim da nas pobjedio, to je sigurno. I pored poraza, ekipa 13 Kojevki sa velikim optimizmom dočekuje u sljedećem kolu lokalni derbi sa ekipom Sloge Dipo na gostovanju u Gornjim Podgradcima.